أزول نسوفيسون ونسوفيس كنت غير السري ذاكيني ذيك النار كيلو رمضان النار نجيز كزيك عندها كتولي تسيلي لي زونطرينمون الصباحي تاكيني ومكان كيني وندخل ما لا روفي دو براس بوساكيني دونك بوساكيني الأربعة 20 نوفمبر 2019 عندنا غادي نخزر ذا شو يدبوين مغناسن لو بيتور كو دو كومبيتيسيون في القديش جي اس كا الساكيني لو بيتور يفكد لا باج لا بارتي لا بلوز امبورطونت الى جي اس كا عندها دي صهدر كتسوالي لو غارديان بنبوط كان تزرام يلعب حريش ام قراني سي تربح لا جي اس كا كونتر المولي ديال الجزائر يما هاد بنبوط يتسبينس دونك كان يد سواليم يمي تستقسان هناك دونك يسو كونفي هناك جي كونسيتي بوكو دو ساكريفيس بور اتر نيميرو ان هناك الصالحين ou moi l'essentiel est de préserver notre cage vierge me surpasser pour garde direct donc voilà donc c'est ça le il dit bon Ben Sayah هناك mon objectif marquer beaucoup de buts Juma à partir de décembre عدد يلين ذاكينين حمرون sera là face à la JS Saoura. Voilà, donc Naamani n'a pas été contacté على حسب لو بيتور الوقت اللي تسوعين داوين ينغمسن حاجة ومن بعد داوين لو كونترار ينس ذاكين الكومبيتيسيون يبود سورتو في ليكيب ناسيونال تاع النوت عندها كتسواليم دونك بوين accusé par Belmadi, Amrouche se défend. Je n'ai jamais demandé à mes joueurs d'être agressifs. J'ai sorti un joueur parce qu'ils sont les pris à Guedioura. Stop à la Namima. Belmadi, les conditions étaient déplorables. بزاز il faut que l'arbitrage protège les joueurs كي بونتي داكويت غاف تملي ثني ديلان هي تربع تاع الدوزيام لو دوزيام ماتش الناس اللي يتلعب كان في الظلام بينات دونك دي زيمبابوي فوالا هادي هما لي ثورا شو دينا لو بيتور قبل كيني داكيني بوين غاف الطوبال هناك زميتي لا اونتريني اون ليبي الطوبال ان تري بون اتاكون فوالا il est polyvalent il a le sens du but وداكيني بوين ديرني اللي ميركاتو هيفرنال سي ملال كي فا ريكروتي فوالا هادي الخزرات هذا شي دبوين على الانتيريور هذا شي دبوين دونك لونتارتيان كاينين بامبوط ذا كاينين هادي جاوبنا فطس يستقسيين زمرم تروح ماذا تولي تيدا من بعد ترجم لو بي دي اف من بعد تشوفها لي معاد l'avenir de juin la direction tranchera en décembre خاطر كما ديبوض مازال ولاية فران انا كذا كيني les dirigeants refusent de se précipiter libérer Juma n'est pas à l'ordre du jour au sein de la direction même le président Milal qui s'est exprimé sur le dossier dernièrement l'a confirmé il a expliqué que l'équipe a toujours besoin de son attaquant étranger et son état de santé enregistre une nette amélioration du coup la direction refuse de trancher voilà مازال دونك جوما ما يلعب ما ولا يلعب c'est un très bon joueur à كل حال mais voilà il y a parfois des problèmes qui surviennent لكن il y a un bon galop d'entraînement pour les remplaçants يضلين دونك l'équipe alignée هاد سميتي كانت الصالحين يتعب السلام بن شريفة تيزي بوعلين سويا ديراتني العرفين رايح لو سيف طفني موكبانوه لكن عندنا وكان ولكن في ملال يرزان يظلي اكد يرقم ضبر النظام لا جي اس كان غير يدير اش ناينا انا زور يدير
هذه يوضن تيشفوا ربي دونك ارزان باش هذا تيدوالين كتسواليم ذا كاينين البريزيدون دو لا جي اس كشريك ملال ainsi que d'autres dirigeants à l'image de Hussein Blaïd ont rendu visite au pilier de la chanson kabyle Yedir qui est actuellement souffrant. Le premier responsable du club lui a offert un maillot de la GSK floqué de son nom, Yedir, un geste qui a fait énormément plaisir aux chanteurs. Voilà, c'est un bon geste et Chérif Mellal de la direction de la GSK. Dakini, alors que certains estiment qu'il a négocié, la GSK n'a pas contacté Naamani. Voilà. الطبال ديز aujourd'hui en Libye يغلى هذا ديال القشيس بيان سور باش نديرو هذه عايش داكينيوم حمرون سورا بريزون كونتر لا جي اس الثورة الوقت ديال اننا تحضرن بول 29 بن سايح مون اوبجيكتيف ماركي بوكو دو بوت فوالا الوكيد ليسونسيال لي تيتر اي دي بون الساكنين غاف لا جي اس كا لو بوتور le buteur, tout le monde de compétition, des différents les pages intérieures, des choses donc en plus de tout balle, ils font sur un axial et un meneur de jeu, c'est Mellal qui va recruter. Mellal en personne est une série de recruter, pas quelqu'un d'autre, voilà, un défenseur axial grand et costaud. C'est la priorité, donc la GSK. Il veut un véritable numéro 10. C'est un très bon joueur comme numéro 10. Un dirigeant insiste sur un récupérateur, mais. لكن ثمن الوقت البيتور qui n'a jamais été contacté لكن نعمني ناس وي لا جي اس كا ما contacté. À vrai dire, je n'ai pas encore négocié avec les responsables de la GSK. هذا سمعت كان بلي نعماني يقول دي العربية السعودية وثورة سون كلوب فوالا. ومن بعد ذاكيني بوندوية ذاكيني كومبيتيسيون يعني لو سور دو جوما كوني ديبي ديسمبر دونك ديسمبر كديفين ماذا يقيمنا غادي يروح فوالا فوالا دونك وكيد ليسونسيال بوين ذاكيني الى زميتي يوالد غاف سقسنتيد غاف طوبال دونك طوبال est un très bon attaquant voilà la GSK a fait une bonne affaire en le recrutant. Il est polyvalent et il a le sens du but. Il est très rapide, c'est des qualités de l'élève. Il s'est remis de sa blessure car il a fait une bonne rééducation. Mais par rapport aux informations faisant état qu'il souffre d'une blessure au ligament croisé, Zmiti rétorque que Tobal s'est remis totalement de sa blessure. Déjà lorsqu'on était à Al-Ittihad de Tripoli, il était opérationnel, il était resté 6 ou 7 mois sans jouer, mais il avait fait une bonne rééducation en Égypte, je crois. Sa blessure n'était qu'un ancien souvenir, il n'évite jamais les chocs et c'est un vrai fonceur. Il n'avait pas marqué beaucoup de buts, mais il a le sens du but. Même le problème d'adaptation ne se posera pas pour lui, puisqu'il a déjà joué à l'étranger, a expliqué Zumiti. Voilà, donc il dit oui. Toubal n'a pas joué contre Azfoun où il a Everin, voilà, contrairement à ce que la cellule de communication du club a annoncé lundi après-midi sur sa page officielle. La nouvelle recrue de la GSK, le Libyen Mohamed Abdussalam Al-Toubal, n'a pas pris part à cette rencontre de préparation face à l'AS Azfoun. Le joueur devrait rentrer chez lui en Libye pour récupérer ses affaires personnelles avant de revenir à Tizi Ouzou pour entamer l'aventure avec sa nouvelle équipe. Voilà. Donc, ذاك اسمك تنديرني دونك يظلم ماتش اميكال قال لا جي اس كا وزفون تفاصيل يسوين غير ولاش
يتربح لا جي اس كان سين يسوين يديبو النزلة وكل ما قيداش قارن باللي ويدي ولا الماتش يسوين يديبو النزلة يشبح ماضي أما هذا في دياوين كونتر اليو اس ما يزلع voilà. Voilà, les seuls titulaires retenus, oui, donc ils sont remplaçants. L'essentiel خدمنا الواجب فنسان لكن يساعدوا agent de Salahi ساعدوا agent de on a reçu aucune offre de l'étranger pour le moment خاطر لو ودي يهضر المال ساعدونا كذا يروح à l'étranger. C'est à la direction de voir pourquoi il est mal à l'aise. Voilà, le préparateur physique ne reprendra que la semaine prochaine. Voilà, donc les titres, on est de Kanaka, il ينغمسن بالسكيني. Voilà, entraînement hier à 10h. Voilà, السكيني نورمالمون ديري السكيني نورمالمون درزو لا كوميسيوني لا كاف ونظرارا ومن بعد هذا ديفين ما الا لا جي اس كا غتلعب لا كوب لا ليغ دي شامبيون افريكان داك ينزل من زون نوفمبر نا خاطي ما الا طومولوجي نا خاطي ولكن إذ لا روفي دو باريس باساكي شفتي كان كاس العجلة في بعض الكوفرينيو مريون مكان دونك فوالا قريب هذا تفك لا باتري أونينا كان وكيد هنر وكيل رم تسواليم الذكيني فوالا قريب هذا مثل باتري أونينا رجعكم ندير خير لهنا ارتفات